Sambil yang di macam beun jiwas. Renjuk lanceng, yoi. Renjuk lanceng siapa, Cong? Siapa orang kok kenal? Mariati, yoi. Cong, makanya sebini tak ende pola nulen cuduan jeria. Kaki cek pahwat megawat teti pahlawan kesiangan, Cong. Pola namun lamar bi reng lake riang. Ende tak ende. Are mari talek lah, Cong. Jeria pakunanya mandin selake jeria, Cong. Abedina are matur bos. Cek paham mereka lemar ke keloreng atau ke bini noreng. Polan reng bini reka tulisan di budina. Gila urus bi kaki kelu petepak dia. Iya mon tokolna kok pasrah ke beun. Keng mon sekeran teti pok parang, engko toron tibi dah iya. Wow. Gila urus kelu. Sambil petepak kena kan anjir ya? Ya wis. Aduh. Lek. Apa kak? Ada remah dan mata ada kopi. Ini saya kopi lo. Iya kak. Kakak. Bang. Di naman ki anyar ko sa balay mo lola. Apuh, jak mon kopi re kana. Wala kin tak sa nyeting kuli sekali. Ayale kana. Lo. Ah. Bade roman bini sing ode ya apa? Ada yang lanjutkan lo. Iya langsung dan apa Oke weh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tojul. Apa yang boleh yoi? Ada hul. Tembon tadi pok parah kok bade Roma deh. Bade parlo apa ke hul? Cek lengah tengah malam mak kita nak. Ano yoi? Engkau hanya tanya, sambil minta tolong dah iya. Apa hul? Dah iya yoi. Engkau kan ada bekalan. Terus? Dia tang bekal tanda engkau. Perkabar berlebaran benar kena dina aku yoinya mah Basrudin. Siapa yang Basrudin? Reng di mah bakal beun jihul. Siapa nyaman boleh? Ya anak kena juk lanceng ya. Nyaman Mariati. Beneran mah jeharo. Iya. Aduh. Basrudin do dari tak ayam buakin bakun. Tak beres bujelongku dero. Oh tadi beun apa bakalan ben Mariati ro? Nah iya ya, kundi ban kok datang di Malaysia, Rumi kok langsung ke Penta. Ya ban polero nakan an ki ngode yo. Engko lagi dari ya. Ya iya hul coba anjak sebajak nang kok hul. Engkok yak lah bini dua beun ki guna bakalan. Ya engko minta tolong yo. Engko entar ke bean de polan bananya mah tukang becen bok parah deh ya. Ya iya ul. Cari ngamong berapa apaan. Bakun engkok stodus ul. Wow. Itu ini keluman beun dasa. Iya lah kok saya. Iya. Ya kok minta tolong jadi ya. Iya hul. Mak agak dus sebasrudin. Ila boleh no orang tak lemejo kana. Payah.
Halo, Beri mah bos. beri rumah yoi. Ya ada nak setia malau. Iya. Benih cong kelakun kiamat. Setia cong. Oh iya, yang kau mengata. Yud. Beda apa ya emang kok soro denak ya? Kakek tak dingi-dinga kini ya bos. Tak kira ngakin apa ya? Kakek pakun liburan ben Mariati ru. Apa? Enjo am kok ambo lah yo. Cek ngaleng bos. Apa kok ambo abit lah. Kena kok tai beki bi kakek royo. Kok lambu. Pegena bos. Kau tak kira tak boleh. Kakek mau tak ada yosar. Keru bi ko. Kok dinis yo. Ambu bos cek lah kau abenta. Kau saya tanya di budin nang. Kakek pakun je liburan ben Mariati. Ya dek remah yo. Cek Mariati sesekut anu ngabari kada yo. Payah kakek bos. Engkau ngocak apa kakek saben cong? Ambu akin. Beni apa berkeloreng derua. Nyabe taro enang. Cengkol ambu yo. Nomor biko le hapus kabeh lah. Ken jere tak ning didak pukul ngabari tengah malam yo. Kau tak tahu bos. Di budi ini setia. Kau tak malu na boleh. Makin nelfon si bini je angka. Si bini tak kena nelfon bi kakek montek lak jen. Beni apa ne cong? Mun berdaga ceria. Engkau setodus beni sapang. Pada ben sirang petai bos. Pokok nambu aki bos. Kakek cek tahu ki pun selakek de enak. Engkau mungkin mana tak ni ser kakek. Ki bi kok ibeki cek nun ki buru. Malah ges ni ges tengan. Kok kan lamar ngocak. Cak amar celemer mong ke keluareng atau ke bini noreng. Beni apa bos? Nyabe taro enang. Ngiding bos. Iya yo. Yo yo on kakek. Boleh orang itu selendem. Ambu aki saya nggak? Iya yo. Siapa nelpon? Siapa nelpon? Teku. Mariati yo. Mau ke siapa entah? Lo, disle.